Tanda number 2 section badar pögilan mebe uti jino gons kyamgui jimbo chola tak nala zeti mutu kyonshin badar chisen yishu döngu nyumola tak chongil dewa liru choyul hagandu nisi chibgyul nade terdu mongchola 가랑가랑저 산제베 쳐봐즈 아니 산제의 최 근저인부터 로송 차디 쉬우지 개수부 지대요 kundir haganka changze chumbuji yu konamayin bar nangba sanyebi chuda darugi tola lomnyel chede shiyungi kodo kongbe dong kwebtang teshin chulu shenka dan chuling gyune chulu nangu tunde kongbe dong dabche kwebe galum na yubchi dene konsyamgu chimbu chola da liyi nangla choyul hagangi nyetisu yuebe islam kachi chulugi suni chugyugi chogan shido shabsol kwede galubge nyingtun tu. Religion also become source of problem. Unthinkable. Tengkap kisanga gugi kaji yegap ka zowu chulu kunsinga gyumzila dene tabzu chishimba dini samyula debashik yinbe chugi nyingbu chamzi labje tone digi dundabje gwebe galum na yubchi. Techi konsyam guichimbu sho Islam chulugi chugyu shiayi chogan der jibgyun na de kaji chugyu nige mongso la galubki nyingdun tu. I was told during 5th Dalai Lama, some Muslim community, I think it must be from Ladakh area. Tenga gyawang ngawa chenbe Ladakh kaji merik tsola pyoge nala kaji lagang shengyur kadyo nabe luju yobana song, gyawang kunting chusungbe kutu su, shungi zegu kag nala pyoge kaji kuzab, dunpyo nangso yoba sogi gone, pyoda kaji merik wala yuringi dewa yoba tensu na yobshi. We have to think 7 billion human beings, more happier human being, humanity, more peaceful humanity. Tenga zamling makjin nigi jungche su zamling sakola di tengla miso tawchurki kuja chenpuchung yoyang, sangcho su samshib che tengab tseriba tsu, duwami shize rangchin dene chamzi denba shi yinba nguenzi tubar ten, zamlingi shidi lela shenben chamzi nyuba, kongtur tong kwebe kalum na yubshi. Issue. So each human being have the responsibility to solve this problem. Debe longo tongtaga turingla datu mirabe chulu damin didani zobu duja semchenki kamdan tubab nedangla shigdi chungbashi yingyang tatengdu chulu zangme nyingdoni chamzi yinba di nyamlen chedab mirabege lamdon yoje songyopshi. Now whenever some sort of terrorist happen, then reaction, oh Muslim terrorist. Yang konsyambu jimbu choki, tengab kaji yega mangbo nala Islam chulugi chugyu suni dan shiyagi jinsibe wala tabru jeshinba dini shindu yigyu nezu shiri. Telden suni dan shiya chugyu nige jinsiba tsu, rangni Islam chulugi donba Muhammad ki jinju yinba chigyurgi ngobde machebe tohne, nangkuki genda tida suncho chede chulug chigi nyingdon tida nyamlin chigyur zosung chegweba sogi galum na yubshi. Pungabo zonto ngalo konsyam gu chibucha ju guba namde shigu nange gindimba jambe yamdula la losum gu sunju timta cha yebe nezu shi tonsha tian permission yu gulam kag nezu pedun cha wina tenkap yanaki si dun xingje ngawa puri rangjong ku sheber yebe kongdo mao win zong timka ki kenyi chide dube tsechi resid daven yimutela ngaba kritikumbe ranglo nyi senyi sunbe gindimba jambe yamdula la losum gu sunju timta cha yebe Pödeme ngaba zong meruma runchin sumbane yinbe, ngaba kirtikube gintumba jambe yamdula la, zunju timda chebe gyugen zobote ne ngalo nidong chionga lo chinda kube tse kuyu nyema kongki. Konsikyamgui chimbuchoji gubashi utodo namte. Pöda rangwang ke, konsikyamgui chimbusho kuzi tilor tenpa shoche genpyo nang shindu, ngaba zongi chomshiongi tola shigwe nangmata, yami tenja nyendo pe kong zisung cheba ma se, kongi cha sha so, shungne kala ngoshir cheba tang. Saneki nalaya mangmi mangdu dimcho chede tamra chishir dang yubshi. Kapdir yami dencha nyedobe gindiba janyang jamdola zinsung chebana sung tabar lo chik hasam gringla gangyar chebe turing dila kongi nedang chi yinso shito mebar gyurde kanyi chize chik nyumutila kongi tola lo sumgi timdadi che yube nezu di tun yubshi. Pyoji sagui shen ka da mikse ngabe nangla pimi kergyanki pimi rangwang tang konsi shok guzi tenbar mulamgi genpyo shigwe lengu diri mangbushi chung yubshi. Pyoki nala nidong gyag lola pimi shigo shimu tedan ti jesu nidong kune sung pimi gyada shibchul hazam shigi ranglu mesi tangde gyana shunga wangyu si ju la ngogu nezu rinposhi chung yopshi.